Nā, tokomahanga tāngata o Rotorua I tahuri ki te whai I te kano ārai me te kano whakakaha I ngā rā whakatānei o Waitangi. Whai muri ho I te whakatau a te kāwanatanga kia whakarāpopoto I te wā mo te whai I ēnei pūwerotanga nei I te whāmarama ki te toru marama. Hei tā te rōpū uru pare kōwhiori o te arawa I tino puku mahira wātu rātau I ngā rangi whakatānei. I te mātakitaki a te Ōkiu McLean I wā rātau mahi nui. He wero nui kua hiki nā ke te hapori o Rotorua. Tino koa mātou, ko te nuinga mo te pūwerotanga tuatoru. Today we've had over 400 people come through within 4 hours. I ngā rangi e rua kua hori kātata ki te kotahi mano ngā pūwerotanga I tukuna I te kāhui ma te uru tā o te arawa. Good thing to do for our family and community. Yeah, keep well. Income's getting out of hand now and I come from my booster, he come for his first shot. Me te aha he nui hoki ngā tamariki I werohia. For the booster shot. Booster? Oh, for the thumb. I've already had mine. I had mine on Friday. They're pretty happy too that they've been vaccinated, so it's been a good day for us. E hara I te mea he tuku I te kano ārai ana he. E rua ngā tangata kei te whare. Engari he mea tuku hoki he koha kai ki ngā whānau. The bonus food, oh, sausage and bread, you can't beat it. They can't wait, that's all they've been waiting for. Ice creams. Waru te kaumai wā o rau ngā Māori o ngā roto moana kua whai te pūwero tuatahi. Waru te kaumā whā o rau kua pūwero tia katoa tia. Engari kei raro tonu tērā I te wawata o te kāwanatanga kia eke ki te iwa te kau. And we're here for 2 more hours hoping to keep up that same traction. Tēnei a mātou ki te tiake ki a rātou, ka whai mai a rātou mo te pūwerotanga, ana hoki rātou ki te kāinga, ki te tiake ki a rātou tamariki ki a rātou mokopuna. Koera te me tino koa mātou, e rote te arawa nei, nā mātou I mahi I ngā mahi. I nā rā te mahi nui me te wero nui kia rukia te o Mikona, ki rahaki, te Ōkiu McLean, te karere.